isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan ken ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ken ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak ket makaurnongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti uneg ti 3 atawan ti panagin na dayumi, makunak a nasaya at met ti nagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nagawid akon ditoy Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngaddan sa bali amang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagharap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pa'y iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald, Kaano kayo pa'y iti dayjay a Jake? agmay sa taon kami, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko iti unag timano at awen. Yung una yan, takas to lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adata tinaituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tadwa. Lipatin na kun. Kat lipatin kamatan, Ronald. Kastalaang kadi kalakakan kati amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga rod ah. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow! Congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Wan nga rod. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsa ka na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald!
Umisom ka mat, ah? Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol, Sa bagay, maawatan ka matkit di, ah. Amok nga ay ayatong pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol, Angam talaga akas ta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. wala. Naragsakak mo ikat. Para kin ko na, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada kini Jake. Inbakan ko na. Arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanan. Amok kan mamati ak. Amasarakam tumat lang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadar ay itikalay sami kini Jake. Mabalinaya matasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, Wet. Pare, congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare. Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagalak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak, mat. Babe, oh my God. Tas ikaswanta tang iti na dumupay a bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay, babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasarita klabiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala ang aron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pa ilaan. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito eh. Kat agsubliak mo't lang i Japan. Ronald, Apay nga aging gaitakit. Agkidkid daw kapailangan iti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banang ka saan man, saan ka di. Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailangan ko mati pa nagsorim. kayat ko lang ang asiguraduan. No talaga nga okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amunday ta, Grace. Ronald, Ang amok nga awan ti sa bala turungan na. No diti, maging okay ak tumatlahan. Ayong gaya. Agyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imayak, tapno may pakita ka nakasagana ako na mga awat iti napasama ka data. your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes.
Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Huwag karon. Agsubli ako di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kit di dayta desisyon mo. Kat sapay lang ko ma, tagsublin tumatla ang tisigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon na parang tultulong mo kanya, karon. Pinapod na. Diyak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amok nga inayat mo unay ti gayem ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Diyak makidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak mata naragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adagpay dito'y pusok. hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na ibusesan ah. Adag ita dito Canada. Hanggang planong tagawid dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka man Carol? Ada ka din asawam? Ah? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka pa ilaeng? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre mat kailiw ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy. Okay lang, mat. Sika, kumusta ka mat tayo? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat ti best friend mo Kasta ka di, imbag man tanalagip nakapinasyar. Kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid kang agpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin nito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mo't ti lugar anak kaya nakam kandem makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di iti Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, mamintin ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga Rod. Tani, kaslaado ti pagistoryaan ta.
Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ato na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ni Carol at talaga, nakaun-unamanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputa da diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam. Kasta ka di. Saan ta napagsaritaan data, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald, Rebang nalaan ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka makaanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dayto yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyaman kayong kakaroon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Amang ano, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Anya? Nasaysaya atan ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, best. Agtugaw ka. Saanan, bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam, Carol? One best. Kasta ka di. Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamat imat tanti tiyan ko. Ha? Okay ka kadilaang, best? Uwan, bes. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di. Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ay, saanan, Ronald? Amangan no makadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Adda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Oh, mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Agyaman na, Ronald. Talaga nga inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam idi kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay akon. Kampante akon amang panaw ken ka, Grace. Ronald, Ang di mo rubang tagtalan na idlatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na. Rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo ti panang lukloko ta sawam ken ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? saan, Ronald? Di mo kumamat ibagati kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Grace,
Marikrik nak ngagsublimat lang iti danak ni Jake. Apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti day Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka. Agring ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki, aparaken ka. Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na ah. Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papaniti pa nagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mo't nga ti kasta, babe? Kahit kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sudos no may papaniti day tabanag. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakita kan ka, kat idanon damay iti asawak, wano kin ni Carol. Kinapurno na. Yak pa ilang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa ilang aging gaita. Anya? Ronald. No sanak lang nga insukat kin Jake. Sigurado, naragsak tayo itang agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Yak tupulos aramidan tinaramid ni Jake kengka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan? Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanyak. Addan asawak. Kat nobya mutan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galaangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumat ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace. Di mo't na ibagakon ngayon ka. Amamait nga aging gay takit. Sika pa ilang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, diyak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak ita. Oh, Grace. Ronald, diyak kayan alukom ni Carol. Ay ayatin na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipaten tan ti tunggal maysa. Inaramid kumat amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid. Sika ka na yun tanday ti pusok ang panunot ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun nak amakit kita. Sana bale. Into nadda kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an-anayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik day takin ka, Grace. Aramid ka amin nakit daw mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka.
Sapay ko mata mapakawanak. Agyaman iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kas iti insubad ko ken ka. Ket sapay ko ma, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya ken ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat ket inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak ket ininot anak kamuvonak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol ket adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake ket adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apudpudno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.